Kardop, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Israel Open, Hamas aron thama ki doalong ki ongdunga perang ki atum apran kidam. Preni pai troxiani pen Israel Open Hamas ang pong suluk sudak pen ron thama ki do piniarni anta ki junun ia sonsi pupuang bong ron thama ki do boma hut bir thielong bir ta ka pachithang ji aphan pura pinangana perang ki atum ki adi malong pali dun pen bir ta pachithang bomlo bonta bangso ron thama ki do bom along bang kore hini media mate perang ki klem bangatum apran dam nanglo pusi committee to protect journalists mate thi hek pen cpj pen birta pachatak pot lasi bang kore hini perang ki apran ki dam nangki bom pen kateng khenga hotsi ki phodu nanglo pusi birta pachatak pot news text report Karbi Anglong news. Ingdeng thongkep raisi hawar Karbi risonim soronga jia parman langlokso kesis jun nihang langso along kechengpon. Preni pain kora hiniarni bom kuruarani lakha kripli korkanti constituency ke parlo langlokso nihang so jutang aklamalong kechengsi ingdeng thongkep raisi hawar Karbi risonim soronga je me phun me pen ke pachun ponthek ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council Chairman mate MEC Raju Tiso ahin pensi don riang hap in pupon lapen puthot hawara roa mai asa hemkang pupon harsing kro ahin pensi in pupon lo lasonsi ahin pen kiwang chipate terang atma phan deng ponsi krung saya mai ingni ponsi ni nia pharman me phun me pen ke pachun pon thek ji aphan chingki chingwai pot samelang sopen longba morning tea Karbi Anglong news. Tansiri constituency ke parlopon thong timungarong ningkan pharo isira isi pleng eta phita mesen kachilenga tawar avelang Dhansiri constituency alo diphu pen ke helo kilometers kreisi habjan upper dilaji ke damatawar thong timungarong arathur paksi towar kacheselampon lasonsi bang sorong kachukim ningkan pharo isi sose chatlo lapen kadokawe pharo isi ra isi adon mikaratum pathir bomro bonta nonpu anta misen kachilenga tawar sorkar pen akirap avilang bang sojok rongami karatum pen chirung chereksi piniarni si apharman JCB sitami towar pasur ponang koklo lapen towar ajo kangram habit an sitami kepang thayasai deng ponlo osum maratum school kidun hi thikidam han theng kachojordun kisohut hospital kachipon kidam kasiksak gari motor bangun I pon amatsi un I lahaya jok pinangan kisung kidam tangapor jejak nanglo inglong along le arwe janglo te inghan ki era jok barla hut rong atawar kilometer ke thom pet tami kidam tangapor hut kisung pen jejak nanglo lapen non ningkring hut tami barla hut arwe kijang longlor ke pon era jok to war longlor ke pon akrong saide gari kidam kiwang kasiksak pik ajok laso ajok rong isi me thanga khiadat chirung cherek pen JCB pen towar ke paso la pen towar akongkong ke panasai ke klempon Langlokso lems ibia hemalong Sainik School ke KMG along le alam ki aputhak chin thong rong hang Farming Cooperative Society atum ahin pen pherang kya mai kangnipon Samilang sopen long ba morning tea Karbi Anglong news Samilang so Arab tilang perpen ni lamden jengko on behalf of Samilang so langlokso ni lamne ko natum press media kote pan aprang si natum dak kewang maju pen konaban chorolo nasi
Sunik sekolah putak penaan Karbi Anglong viral dulu. Tadi tum nang lokso basam nang sorat bangke lason press media bang pilang. Tapi pini ke laso lam putak viral piglo. Akim miak heng dulu sentum bang nang koklo. Nasi penaan tungke cini dam dia thai lasi cintong rahang cooperative farming society lapan along le lahte ni dam delo. Cintong rahang cooperative farming society kesai mangke lang lokso don thong kebra rong thong kebra photo. Rong thong kebra pho pen erong inut cingwai si farming society senglo 1992 nangkan lagan tu mangtan lo lasi la solong le ni tum ise khiti phan pen la so khiti jongsi unidate mo anisi combination besen aunustan lang lokso basam nang surya development phang si bang lo pote la de pek nang pe holusta achingwai do lasi pini ni tum lang lokso Karbi Anglong ba karbidet ke do dim lo la pen ke pa phinai dim lo lasi pini ni tum dak phan lang lokso ben samlang so ha warada itu lang lokso dia sepu dak suni school kewan makin itu lang lokso rad bangke basang so ni ngarong piglo athe nitum dak lang lokso ke papi hu pen ching turun po lapen quality education na long po athe suni school son son bangke pini all india pen number 1 top school lo lasona school penang tum longle penang district tum penang state tum longle lapen state se bangki isiwati pi stame pini asam ke hini de go lapen dak na bi go ke nitum samalang so balang lok sorat bake ningarong piglo dak quality education nong po lapen admission lang le lam na be according to the reservation 2023 ning kana bangke je state own state halo home state ba home unitary bangke 67% andu st phanke 7.5% do lasila home state phanke alu ta do hilong ngeli google pansi anlo asila lo jo dadak ateng bante senior school reservation 2023 category wise pote home state by union 3 student bake 67% bang policy pen bang troke ba troxi apan admission fee da kasumar pan lapente candidate from the state candidate from the other state panke matro 33% lapen scheduled caste panke 15% scheduled tribe banke 7.5%, lapen OBC banke 27%, lapen childs of service personnel including ex-servicemen 25%, lapen class of East Sainik School for girls 10% of total vacancies or 10 seats. Lasi 67% dak hum stephen piponjip se dak category according to the laso reservation banke thakedo lasi ni tum dak samlang so lang lokso mada Karbi Anglong ra Karbi runta dak porong pon education quality education ong po la penan officer peneman po lasi ni tum kachuni ngantu lalo je laso lang putha Karbi Anglong penan political party do sta political apo jogge da sonte mission po nang cerap du sonte mission laso school koson ke bipen ke pachun poema laso bang nang cerap du sonte itu mission po nasi angkoi thela malo do ke churu thuni tum samlang so lang loso je Karbi Anglong ke japon ditu a leader aprang kenel tum agreement men topon lo je suni school je lang lokso haso a close song bipon lo la pen Karbi Anglong thomas council itung baching honai Karbi Anglong ra ching honai dr turam no ha initiative pen daknang bipon ke nitum samlang so lang lokso rat ba ke ngarong piglo la pen aling le phan suri sira karom ta pajelo la ti solong le bang ke tum sa ke tok belong le kali laki cindong hang cooperative farming society along libino lapen sathi tok bia sarphani tum ahem marita hithe lapen thangnune nitum sathi tok bi aradwa along likithile nitum dak soni school bigali lake so along le bangke peneng pen ningkan thong cap price silo 1990 pen non 2010 mate ningkan thong cap price silo solong lekerai la so prang taralu samme pota nitum bo sebangela tamme sende tum pota de pailo la sini tum la an along le lo la si la so bangke nitum bivek po la si kado benda cuni bangkala halo la sini anthe ni nang cholo karo